ubona ko na team isanzwe iri kirategura igiteramo na cyane cyane kizobera kuri Jardin du Peuple Murundi azoba ari ku munsi w'ejo ubona ko badutetse no kwita surprise ariko bigenda ko ikiganiro kirakorwa mu minota mike dusigaranye aratubwira ibitari bikamu bintu beze bananye bigenda neza émission classique vibe cy'isamirizi ni PJ Classic FM y'umuvane ya Edison da yahoze nkaba ndi kumwe na Ciela amukanya gato canza nakire abashitsi Reka dukomeze nkuko twabihawe n'abayobozi na cyane cyane ba PJ Classic FM ati ko bigenda kose ati mu Burundi dukunda abashitsi rero amasaha yose baza ko bashikiye ko muca mugira effort mugira ico no kwita kongera ku mwanya iganira musanzwe muzi ko kiba Monday to Friday go varigeci saha 10 gushaka geci saha 12 rero uyu munsi kirarangira igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 no kubona ko ibintu bimeze neza ndabona Haston asanzwe ayoboye cyangwa asanzwe arongoye team ya La Familia musanzwe muzi ko ari kumwe na Chinobi niwe nofata ko aje kutubwira ibitare kubijanye n'igiteramo kizoba ku munsi w'ejo kuri Jardin du Peuple Murundi ariko hamwe n'ivyo ARIEL WAYZ kano kanya ari muri soza PJ Classic FM gando ni Classic Vibes igatoreka manje ndamutse Haston nizere komeze neza nta satani Joro kwambara kaske nacho bitwaye ya aravuze ngo ntaki ntayerere amakuru yemeze Imana yarabikoze ajya yakoze iki byose yarabikoze twarariye twaranyuye twarahimbaje muri La Familia muyaga makimwe na Chinobi muri La Familia dufise impundu munezero dufise n'umushitsi ngaha witeka ya urumva umunezero Okay, no munezero dasanzwe ni ibintu tatumenyereye na cyane cyane kuba artiste aho baririmba bakongera bakorganiza ndetse n'amashow bagaca bazana no mu artiste nofata ko ariko aravyifatamo neza haba hano ku butaka bw'u Burundi muri East Africa muri rusangi Afrika ndetse ni Burayi rero niteka na cyane cyane musanzwe muzi ko tumaze imisi turiko turakira abashitsi batari bakivanga ari Kigali mu Rwanda ARIEL nabati uko bigenda kose nawe twinjiramwo naje kubahereza ibikorwa bimeze neza ARIEL WAYZ ndakuramutse ndaguye nikaze muri zo za PJ Classic FM makoze cyane umeze neza yego umeze neza mu Burundi bakwakiriye neza abahungu bacu yewe na mahoro abantu b'imfura cyane kabisa abo tumaze imisi twakira tubwira ngo tumaze imisi turya umukeke ngo nico kintu twari dukumva ngo twumva dushitse mu Burundi tuzohera ko bakuze banki haje ni byinshi ngewe mu kintu wafashe uvuga ati mu Burundi nashaka kuzofungura ni nahashika kino gihamaze gifungura cyari bon umukeke of course niwo uza mbere niwo tuvara dushaka kumukomeza ako hajya Kigali nta mukeke hari kuba hirutije nagiye bakamereza brochette y'umukeke ziba zisanzwe nyine zisanzwe nago ziba zimeze nuko hano nyine umukeke umeze okay umukeke wo hano utandukaniye n'umukeke wo hariya i Kigali hano hari izuba rihagije byumvikana ko umukeke ufungura ubahumye yane mwiza bakubita baba bari kotsure okay gende nyambere agije mu Burundi navuga ko ari ubwa mbere kabisa ari usanzwe uza uje mu yindi mirimo atari bikirundi kujya hajya amaterme dukoresha bo kirundi ni kinyarwanda birasabwa byose urabyumva waba usanzwe uzanywe n'akandi kazatara ko muziki oya naje kera nkiri muto nje gusura famille n'ibyo aho tuza gusanga uvuka mu Burundi jewe bamedi batugiye bavuka mu Burundi bakiko bavuka ingozi abandi gutya baza gusanga na mama mukari hano mu Burundi uza nuza kumenya karti jewe wacu ni kumazi Gisenyi ariko mfite amafamille naha so nibyo nicyo gihe naje ako nibwo naza ndi mukuru nyine nzi ibintu nje gukora ibintu bishya okay kibazo ca mbere kuri ARIEL WAYZ washitse hano ku butaka bw'u Burundi
amasamirizi kurindirana igishika cyinshi nshatse kuvuga amaradiyo amateleviziyo bagira bati kame mushitsa je hano nk'akindi abarundi bagomba kumenya inkuru nziza kandi abatangaza inkuru nziza n'abanditsi n'abamenyesha makuru ariko bimwe mu biganiro byari byatugiye ku munsi w'ejo ARIEL WAYZ ntavyo yitavye byagenze gute ndafata akanya mbisegureho kabisa kugira ngo just abanyanganire abariko baratwumviriza ko ito barashavuye cyane bamwe ati babihaye iyindi sense cyangwa iyindi ntumbero baraza abakunzi b'umuziki w'uburundi baragoyigera rero niyo mpamvu imbere y'uko tudugana cyane cyane ku bibazo bitandukanye twifuza ko ubanze ubasigurire icyabaye ku bari bakwiteze ku masamirizi atandukanye. bon urumva ntago bavuga ngo ni abarundi gusa bameze gutyo ni hose ntago baba bateguye ikintu bateguye umuntu ufashe umwanya wawe ukavuga ngo hari umuntu uri buze ntaze ngo bibare amahoro ariko ndagira ngo mbihanganishe urumva twageze hano ari mu gitondo dufite interview ndananirwa ndarwara ejo bibi ibibazo birananira kandi urumva nagomba kuruhuka kugira ngo ejo nze gutanga show iri on point rero ndagira ngo banyihanganire turareba mu kanya dusigaranye hano mu Burundi turebe ko twabikora byose kabisa. Okay. Byumvikana ko usavye imbabazi abarundi n'abarundi kazi ku vyabaye. Si la même race kibazo? Eko. Baze mugenza wegera mugenza. Turabaramukije cyane. Mumeze neza? Meze neza kabisa. Babafashe neza cyane gose. Ewana, sawa kabisa. Okay. Mbega ARIEL WAYZ ku bakunzi bawe kuko hariho abagukunda cyane rwose ngaha mu Burundi mbega wowe usigaje plutôt kariyeri yawe wayitanguye ryari mu muziki? Biri professionnel natangiye muri 2020 ariko nakoraga umuziki imbere muri bande yitwa Symphony za kuyivamo nkora ibyanjye nize n'umuziki imyaka 3 donc nicyo gihe natangiye biri professionnel byanjye muri 2020. Okay, ARIEL WAYZ asigaje iminsi ingana gute kubera ko hari benshi bavuga tuzoja muri show yiwe ariko ntituramenya réellement mbega azomara iminsi ingana gute ngaha mu Burundi? Just nimba inyuma ya show izobera kuri Jardin du Peuple Burundi hari yindi show mushobora gukora kugira ngo abatazoza kuri Jardin du Peuple Burundi bakumva handi kuri ubu hari iyo show kuri Jardin du Peuple ejo ngira ngo nibutse n'abataragura amatike bayagure ariko kugeza ubu mfite kugeza ku wa mbere cyangwa ku cyumweru ndi nawe. Mbega ARIEL WAYZ afise umumanager cyangwa byose arimenya ku giti cy'iwawe? Afite umumanager bari no mubaguherekeje ndo je pense iko bimeze. Yes, ni ARIEL WAYZ aje hano mu Burundi yakoze ibikorwa byinshi kandi byakurikiranywe na cyane cyane bivanye n'imbuga ngurukana bumenyi zishika kure turiko benshi twakumenyera cyane cyane ku ndirimbo wakoranye na Gino Kizigenza wise awa ni indirimbo nofata ko yafatishije hano ndetse no hanze y'igihugu hano yaho warakoze album nofata ko nayo nyene yafatishije mugabo utugerageje kuraba inkurikirane wakoze nimba ntihenze n'izibiri ariko ntizafashe cyane nkuko twagiye turakubona iyo wakoze indirimbo imwe kubera iki kuri album utagize ingufu cyane nkuko wakoze kuzi indirimbo wagira bakora imwe? Bon, nk'abartiste twe tuba tubizi ko bigomba kubaho ntabwo byabura ntabwo wategura indirimbo zirenga enye ngo witegure ko zose bari buhite bazisarira. It's just a matter of time. Hari igihe kigera ukabona bon sinzi abantu binana baba bakoresha TikTok cyane ariko urebye nk'indirimbo za kera za Chris Brown zo ziri kuba ziri amahit kuri TikTok. Donc it's just a matter of time. N'abatabizi niyo mpamvu naje hano kugira ngo noneho bazimenye. Touch the Sky dufata ko album yawe ya mbere nimba ntihenze iyo niherutse niyo ni EP ntago album ni EP bito ni indirimbo zitandukanye kandi zimeze neza mugabo ugerageje kuraba ama clip video si menshi mukora clip video indirimbo rabihe
First of all haba hari uko bipanze tuba dufite ukuntu twabipanze nka team. Ikindi ari igihe tureba kuri kote ya public tureba hariyo bakunze cyane bakagusaba ngo turashaka amashusho yayo duha amashusho donc ureba kuri side ya team y'umuhanzi ubwe ukareba n'abandi none nk'abafans bawe bimeze bite ni muri Partage nyene bigaragara ko ari n'indirimbo bakorera amasanamu yavugishije benshi 10 days niba niyenze mwavuye muna desactiva amakomantere ntabwo ari muri Touch the Sky ni muri yindi hajya muri Love and Last. Okay, ni naho harimo 10 days. Abantu bari ati kundiri bimeze neza nkuko kuri showbiz na cyane cyane dufata ko mu Rwanda garuka mu bantu bavugisha abantu benshi kuki kudesactiva amakomantere kuri no ndirimbo ibintu bisanzwe nkuko nawe nuko washyira phone yawe mu kadege sinzi mubyita gute cyangwa ukazimya phone you know in the mood ofisi mpamvu wayizemeye muri abastar kenshi abastar ni nyenyeri zimurikira abandi y'akantu kose kabaye ku mu artiste bifuza kumenya impamvu kabaye nacyo gituma kino kibazo cyagarutse kuri yani ko twe twabishatse ngo twe twabipanze okay reka ngaruke kuri Haston mwazanye umu artiste sinzi nimba ari inshuro ya mbere cyangwa mwari mumaze kubikora burya n'ijya mbere la famille iteguye igiteramo yani ijya mbere kubera iki ko kitasezeye umukino ni ngo hagomba guhamagara nyine nta kundi turabishije muri silence ya hanyuma sawa yego kubera iki mu giteramo mutabikora guhera kuri ARIEL twarabye en fait turabona tugwe turi generation shasha twace turaba ubundi muntu ashobora kuba yamotiva ugwaruka we twace duhitamo kandi raziko hano mu Burundi ugwaruka gwishura mu okay mwamuzanye kandi bijya hose kuko tegi wakeneye inyungu kunguka abafana hano ku butaka bw'u Burundi kuko iyo umu artiste avuye mu gihugu aja mu kindi haba ari icyo akeneye ngaho haruhande yo kuja kuryoherwana nabo muri ko murakora iki kugira ngo ARIEL WAYZ yunguke icakeneye ku Barundi hanyuma namwe naho kugira mwunguke muri ko mukoresha strategy di ku mpande zose en fait cyambere kimwe cyo no kubanza kwiyegereza Imana kurazi kimana ikora byose sigara shira Imana imbere mu bintu ibyo ko nta wanda bivuzinga rero turi kumwe n'Imana turi kumwe n'Imana kuri kote ya ARIEL WAYZ bizogenda neza kandi turi kumwe n'Imana kuri kote ya famille na Top TV bizogenda neza ariko iyo bija hose ntibigomba gukoreka neza guhera uyu munsi show izobejo ahubwo maze imisi muri ko mubitegura gute nyine Imana iri joro rijyanyo nyine Imana abigiremwe mbere yuko tubitangura kubikora mugiye kure giteramo kuri Jardin du Peuple mu Burundi niba nihenze ni hajya haruguru ya PAF atangirwa ama passport ni kibanza nofata ko citabirwa mu cyane cyane n'abajene ndetse n'abamama saha yitereye abenshi baramenyereye hakorerwa amakaraoke kandi hakora aba artiste nofata ko bamaze kubaka amazina kino gihe guhereje hariho amasaha muzo bamwuga yuko bigenda kose kugira ngo uzo kwinjira ezo bagize gute azobarisha kanoti niriye jambo canke message wobahereza kugira ngo bamenye ati ni guhera isahiye abantu bazo batanguye kwinjira hanyuma amafaranga naya igiteramo kizotangura isahizi gihera isahizi tike zo kwinjira zotanga kuzitanga mu guhera mu gitondo ikuvuga ushoboye kuhashika mu gitondo uje kwifata nk'akantu k'agasoda ukuntu ubuye muri siporo kahaca ukinjira kunywa agasoda uzoca winjira uguze tike yani kuvuga guhera ejo mu gitondo hari kure kwinjira yo umuntu afise aguze tike yani ko bimeze guhera mu gitondo tike bazozidandaza ibibazo twege turabaza negitumireze kuri ARIEL WAYZ twarakibagije Bruce Melody hano twarakibagije Social Mula ndetse n'abandi iyo ugiye mu kindi gihugu atakora bura hakorera hari gihe uhava ukoranye collabo n'abartiste batandukanye twarabonye Bruce Melody cyaranye n'aba Dabojana Kiriko twarabonye Social Mula n'aba Dramati bo plutôt ba D1 ndetse n'abandi wowe hari gahunda ufise guhavukana n'abartiste hano ku butaka bw'u Burundi gahunda irahari cyane kandi ryo hamagawe n'abartiste yeah, of course. Déjà namaga n'abartiste so connexion yo gukorana collaboration ntabwo yabura hari zihari muzagenda mubibona nk'uko mwabibonye
ku bandi nanjye muzanye namubibona kabisa abantu dufitanye izo gahunda. Okay, abakunzi b'umuziki w'u Burundi wo mu Rwanda w'akarere muri rusangi bitega iki kuri ARIEL WAYZ ku munsi w'ejo? Bitegure ewan energy ziri hejuru, bitegure gusarara, bitegure gusarara tuvuga kumwe kabisa kuririmba na bagasara ewan kabisa, bitegure muziki mwiza, bitegure ijwi ryiza riri tayari, bitegure ibintu byinshi byiza n'ibyishimo, bitegure kwishima kabisa. Okay. What do you find inspiration of singing? Sorry? Ukura hehe inspiration yawe mu kuririmba indirimbo? Nikura ahantu henshi cyane. First of all, njyewe numva ndi ijwi ry'abantu. Hari ama inspiration menshi atandukanye, hari ibyo numva mu bantu, abashuti banjye, cyangwa nkareba what's going on around, nkareba nk'ikintu cyambabaje cyangwa ikintu mfite ukuntu ngitekereza nkakishyira mu ndirimbo gutyo, ariko cyane cyane mama wanjye aranyanspira cyane. Ndabona harabifuza kuganiriza umushitsi ARIEL WAYZ ndetse na Haston ari ngaha nk'usanzwe ari muri timu ya La Familia. Reka twakire umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone minota bike dusigaranye. Oya no. Punguza karadio gato kugira twumvikane. Ego twagabanyije. Okay. Ninde kopi ari he? Ni Abasi mu Kinama. Abasi mu Kinama amukariye. Punguza karadio tukita matwi. Igisa hirya karate. cyane kubera witabye. Nukuri nanjye ndabashimye ko mwambariye. Bari batubwiye yuko amamedia yari yagutumiye uranka kuyitaba amamedia yose. Nibyo? Ibande babivuze. Arambeshyira nayo ntabwo. Wari ukinaniwe? Ewane kabisa. Ubu ni sawa. Ejo ni show ngoma kuba ndi sawa. Uburundi wabonye ute bakwakiriye neza, turabana beza cyane turabana babi. Muri abana beza b'imfura cyane bandikiriye neza. None. Uvuguwe neza cyane rwose. Cyane rwose cyane. Okay. Abasi. Tumushimire cyane kubona yitabye no munsi. Iyo utaza twatwarakaye no muri show yawe twari kuza. Ari kuzaza. Twebwe tugize umugabo wa ambassadrice twafashe ingingo kuza muri show yawe. Mugako witabye no munsi. Ya Nyagasana guhezagire cyane. Amen amen. Muri Kigali mutuye hehe? Agashavu karayese. Inuzenye umushinyu urarangiye. Edison uzuramumenyera ikinyarwanda ntacyatsi Edison. Turiho ikinyarwanda n'ikirundi turico kimwe. Sana Abasi 67 300,000 mirongo itandatu n'indwi amajana 310. Turakira nk'abanywanyi bashaka kuri batanu hamwe tudusezerana. Ubundi mwanyi ku murongo wa telefone. Yes hello. Hello. Umeze neza? Ndashima Uwiteka namwe. Yari he? Anje Mucarama. Anje Mucarama ni kumwe na Haston, ni kumwe na ARIEL WAYZ. Ego ndamukiza ARIEL WAYZ ndamukunda cyane. Urakoze cyane, urakoze cyane. Sawa mudamugira ibihe byiza. Sawa nawe. Umunsi urami inkoko kubona muza. Oui?
umunsi urama inkoko aho mvira ngaha baraducorera ewana ndayimerika ewana ejo tuzohurira kuri jardin du peuple mu Burundi sawa tuyiteguye sana gusiba bibi ego okay ndabona Aston Mega afise ikibazo ego ndafise ikintu nshaka kubwira abafana b'umuziki w'u Burundi ndashaka abantu batelefona ndashaka gutanga tike zibiri ya okay za VIP za veni ndashaka ubu telefona yishyuye ibibazo ambwire itariki nyakubahwa wahoze ari umukuru w'igihugu wa cacu Pierre Nkurunziza atubwire itariki ya yitabiriye k'Imana ndamuha tike aciyongera ambwire n'itariki nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriye ku butegetsi yarahiriye yatanga tike zibiri Edison arabaye faveur arabahaye faveur kabisa ariko nikibacike nta kuntu twoca dugira icyo nokwita bonansi y'ejo kubera umwanya ari muto bivanye n'uko tuza gusanga twinjiye na cyane cyane biza kuba birefu bwana Aston biza kuba birefu zo gusanga igiteramo turagikesheje intumbero gato hari abari bifuza kuganiriza ARIEL WAYZ ndetse n'abifuza kujya muri mood ya show y'ejo ahubwo wenda kwemereye bonus yo ku munsi w'ejo uzoze hanyuma kugira ngo twugurure umurongo wa telefone kwa bifuza gutsindira amatike ava midi hanyuma ndetse biza bibandanye bigenda neza urazi ko ndakubaha cyane mubaje ku kivuzo cyawe kuko nabanje barire yes allo umeze neza yego namahoro turashima Imana ninde twakwiyarihe ikivundurutse okay oui twe n'umushitsi turagukira kuvundurutse yego je navundurutse nkungire amaze kaza nakishure okay ntabwo tukiri ku bibazo ahubwo baramukanya n'abatumire reka n'abaramutse bose aho bari hose bubaho yego cyane turagusoma abaya tikeje nayikeneye wese komeza kivundurutse he asante sana utoye umurongo wa telefone we cuguma ku murongo wa telefone ntubangikanye ko imisamirize iri kumvirizwa n'abantu benshi rero urinze ushyiramo ibindi bintu tutari intumbero yes allo igiza hirya kagapunguze halo oui ninde twakwiyariye yewe nashaka kutuha icyo kibazo oya sikukijanye n'ikibazo umushyitsi we namwumvise kandi ndamwemera ibi voilà ejo tuzohurira kuri jardin du peuple mu Burundi ejo tuzohurira kuri jardin du peuple mu Burundi nanjye nari ndayikeneye kabisa asante sana none timise kwa ntitwababwiye vraiment ko guhera ryari bazoba bayakwigije tuzogira Imana kambona nka muri ko murandekama bazoca biniga kagacupa bahora bana zorihira batanu muzogira Imana kambona nashika kare 50,000 nzozisheta ku muryango rero muzozinduke yes allo oui umeze neza Beti ayo ibintu byo kudekaga ntabwo twatumiye umuhungu twatumiye umukobwa Edison oui ibyo bintu byo kuturanga umutima rero bihagarara babariranya kugira Imana aramukanya n'umushitsi reka niramukiriza umushyitsi wa ndazi ko ari byo byawe ni ndemano baguhaye akanya kugira Imana mushyitsi ni sawa ni sawa umeze neza meze neza kabisa wose natwe ni sawa hama turaguhaye ikaze mu muryango wagutse mwakoze cyane nakwakiriye neza ba Edison ewana safi sana aho ni sawa ariko numvise uwundi mushyitsi nawe ne mukoborore ndamwumve reka ni babiri Edison nabyumvise yitwa Aston ndazi n'uri kurasotera kubera ukunda abahungu Edison oui ramukanya na Aston ni sawa sawa umeze neza ndashima uzogerageza guhakana imiro kanje rato ibi bintu by'abahungu batatsaga ku rukundo Edison cyabitomboreramwo Beti bintu Edison ntatujya umutima ni wihorere maze turabikora ndatomboye wari umaze iminsi undembeje ego kubwira ko namaze kugana umuryango ariko kano kanya nta kibazo hasi narahanguye none ikibazo bikujya hehe cy'intererano kuri ARIEL WAYZ
jewe sema aho hantu nari nifuza kuzohagera ese bizotangura sangapi ejo bizotangura sangapi kuvuga imiryango izobera sangapi bwana so guhera 12 ezo ku mugoroba ya ku mugoroba saa 12 sho izobitanguye oya aho jesi noba ndimwo Edison uzobe mu biki soba ndimuhiri gusa kweri sinovyemera kabisa umviriza sister ni kuvuga 12 sho ibitanguye ku ba DJ wewe utaje umusheri wawe azose none bibajyana ararane gahunda birangiye nyene ko je namaze kwemera ibeyi nanje rero sana ndabona umwanya usa n'uwadusize kweki umwanya n'umwasi w'umunezero niko namatwo ndavuga agaje na mumwe tupijyamira tukakesha hama uke baca twizundika muri modelo ze twakire tugire bonasiyo umuntu umwe gusa yes hello yes uko bisanzwe wamuniganisha ko itamutika yewe je bazoguha umwanya uririmbe yamba rero magera hano ariko niho mba nibereye ko naho mwa ndamukiriza umushitsi jangwe kuvuga izina yewe umeze fresh voice naje meze fresh naje zosubira ibintu by'amateka zosubira ibintu by'amateka kabisa tubonera ko ushoboye ndasi ko ushoboye kuririmba gutamba ariko ntarabona kuri stage uzabireba wana uzakererwa nuko abana ni paka chini papa chini kweli sha kabisa tunafuatilia awamaze gushika kuri Partage Classic FM kabisa naho icyo gitaramo cyabashubije abantu kirenga kabisa kabisa yaragiye rusigaye twumviriza ngaha mu Burundi yonyine iyo yekine no singa kwakwani n'izindi dukorera muri umwe one love Edison za mumuvugisha uke n'umuhako tugira ibintu bitakana asante sana Ariel tuvira nko kunyereve matubwira kana yego abakunzi bumva akajwi kiwe Everybody call me a crazy girl nubwo nsanga wabimenye ninze aba people bambona nk'umwasama I'm a bitch in the eyes of the crowd good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kugikunda like I do tell me now speak louder like I do yeah zikuna twawe kabisa urumva iryo cyo dushira umusararuka yes niko ni ARIEL WAYZ twibutse gato bwana Aston ku bintu bizobipanze ku munsi w'ejo hanyuma duce dusiga inzira amavuta mere nk'abandi reka twafatanije gukora bino bintu Landry promoter turi kumwe nawe agira icyo avuze ushagenda avuze mu mpere Mike sera ntacyo bitwaye Yese kandamutse abakunzi ba PG Classic FM ni Landry promoter muganga umutananirwa uko biri kose naje nk'uyitumiye nibaza abo bashoye gutumirana kandi bashoye no kuyaga nibaze ko ashaka ko bababwira ariko byabaye ngombwa yuko nanje ngira icyo mvuze nk'umutananirwa ari muhira ni mu muryango ARIEL WAYZ azobari karateramisha abakunzi b'umuziki ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 10 igitaramo kizoba gitanguye nkuko bagenzanje bagiye barabivuga nandi masage yitereye ariko kandi nagomba kwibutsa abarundi abibutse ikintu kimwe nagenda kurikirana ku mbuga zitandukanye abantu bagiye baravuga yuko ARIEL WAYZ yoba yarasuzugura ibinyamakuru ekada nta numwe ashobora gusuzugura umuvyeyi ko umuvyeyi iyo umusuzugara guhana kandi yaguhanye urumva biba bibi uhanye n'umuvyeyi rero ARIEL WAYZ yashitse ku munsi wajyari ngaho higa yejo ashika igihe cy'azine kuri airport arahateba gatoya imiro y'indege murabizi abamenyesha makuru b'amajibazo bitandukanye kuri gace indege bisha biragorana yuko ashobora kubandanya ayagana n'abakunzi biwe ariko aravuga ati kubw'urukundo nkunda Burundi kubw'urukundo nkunda abakunda ibikorwa by'umuziki w'u Burundi kubw'urukundo nkunda abafana biwanje uko biri kose ntegereza kuvugana n'abarongozi nshobore kwishikira ahantu hose nashoboye gushika kugira nshobore kuyaga n'abakunzi banje kuko nta kintu naje kurondera n'amafaranga naje kurondera
gumunezero bakunze abakundi bugwa byanje akaba ariyo mpamvu no mwanya ari ngaha rero ndabashimire Edison kubona mwashuye kuduha no mwanya ndazi neza yuko abakunzi umuziki bashavura cyane ariko ku bwanje nanje nkarandiri promoter ndasavye imbabazi nyinshi ariko muravyumva yuko turi bamwe presence yonyene ivuze ikintu gikomeye kuko hajya iyo umuntu yakosheje tufata uko kuko yanadusiguriye impamvu twe twumva n'ingoga umuntu ataratanga impamvu umuntu yibaza byinshi gucegwa nakare gucegwa biruta gusiba akaniha n'inyishu murati kukiganiro gisanzwe kirangira gisaha 12 mugabo kubw'urukundo insamiri zikunda aba artiste ndetse nakunda n'abashitsi twagize tuti okay reka tube turisha ibyo twari gukora inyuma saa 12 hanyuma umushitsaze abantu bamwumve kugira ngo dukure byari kubirandikwa cyane kuko amatag yabaye menshi na cyane cyane ku ma social media rero kano kanya twamenye impamvu atitabiriye ibiganiro ku munsi w'ejo twanamenye n'impamvu na cyane cyane yashitsa atevye ko tuya lisanse yuko saa 11 twari gutangura ikiganiro amatwa mu isaha yose haganira n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi rero turinga kugira ngo dutahurane dufise ubumuntu iyi nsinzi yacu niyo kubona ejo la famille na Top TV bujuje na cyane cyane muri Jardin du Peuple Murundi insinzi yacu niyo kubona ARIEL WAYZ ashitse neza neza ikigara avuga ati narabonye urukundo mu Barundi narabonye urukundo mu bamenyesha makuru narabonye urukundo mu bisata bitandukanye kuko natwe duhora tubona barutwereka hari i Kigali ejo dushitseyo natwe hari ibyo twifuza hari cyo no kwita migenderanire myiza twuzuzanye atakuvuga ngo banaka bari imbere cyangwa ngo banaka bari inyuma Edison ntaguciremo ni nayo ntumbero y'igitaramo kizoba ku munsi w'ejo na cyane cyane ni one love nofata ko muri rusange abarundi nabantu bashavura n'ingoga kandi ishavura igahera nibwa mu gihe basiguriye ibyabaye rero kubw'ivyo tomorrow tuhurire hehe ari kuri Jardin du Peuple Murundi mwumvise ko kenshi igitaramo gitangura saa 12 no kuvuga guhera saa 8 gutse imiryango bayuguruye umugende mugure amatike hakiri kare ni haba bana hato ntimuze mumbaze jewe nababwiye batanu bazombona uzogira imana akambona avuga ati Edison namubonye barapa amatike kabisa Edison usanzwe n'umu boss stress na after party kwa abandi baba VIP aho bavuga ati nitwoja hajya mu Kigobe nitwohaja hajya kubera ko ameze uku after party kuri Malibu Lounge Bar muri ville ni bimwe icumi wifuza kuyagana ARIEL WAYZ uza kwicana ARIEL WAYZ kwifotoza n'ibindi byinshi rero muri hawe ikaze okay nuko ARIEL WAYZ ndagushimira cyane murakoze cyane kabisa sinze mari cyo bavongera icyo navuga ni ukongera kubiseguraho kandi ndizera ko banyumvise ntibibabuze kuzaza ejo ngo tutaramane dore ko aricyo cyatuzanye ikindi ndabashima cyane gukomeza gushyigikira umuziki wanjye ndabashima cyane kubw'inkunga batera umuziki w'abanyarwanda n'abakunda cyane mutubera abaserukizi ewa nta makuru none ufite hariya ewa urutse naraje neramira haruguru y'Inyabugogo turicarana n'abapresenta ntakuze amazina y'abartiste ariko nagumye mbaza ati mbe bimeze gute ngo biriko biraza mu biracari ko biraza murabo ukuntu bishika ngo natwe twabishika hari bimeze neza wagumye muri Nyabugogo iyo ugera zaremera hariya ubundi niho ubimenya na cyane cyane urumva tuzokwishikira tugira n'imana imipaka yaruguruwe tudaciye mukiye tuzoca hasi tudafashe rutemikire tuzofata rutemisi nuko reka nagushimire cyane Hassan reka natwe tubashimire dushima na PG Casque FM nenda kumenya yuko twatari undi kura sishaka gukoresha umuhogo cyane kuko ejo fise ibyo gutinya yose uraza bajya batipe ngo rakubita abakozi n'umwana mwiza ameze fresh n'abatipe bajya gusa bari mu kazi kabo ufa kumuganiriza pole pole turabaje turabashimiye asante sana Siyana ndagushimire cyane kanya tumaranye nawe ndagushimire cyane Edison turashimiye n'umutumire wacu yego asante sana nuko reka tugire gutya tubasigire good luck bamachesi mwese aho musanzwe muri mugabo mwiza bye bye